खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरिनो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव आं रमेन बर'। 14 नं चिरां दुवारनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ देरहासार खालामनो 400 सानिबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। रायजोआव कर'ना भाइरासनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिया खुंफुं जायैनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव बिसायख'थिनि जयननि हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन नुनो मोननाय जादों। 14 नं चिरां जिल्ला बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रि प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव बिसायख'थिनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय आखाइ गोरोबनाय हाबाफारि मावफुंदों। बे हाबाफारियावनो खुंग्रि प्राइमारिनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सा 400निबो बांसिन गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोनि बिजाथि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिजों आखाइ गोरोबफैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एनडिएफबि धीरेन बर' ग्रुपनि दैदेनगिरि बि सुग्रीबा बुङो दि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो फिन सोरखार दाफिनगोन मानोना एनडिएफबि धीरेन बर' ग्रुप बि सावरायग्रा ग्रुप आरो रन्जन दैमारि ग्रुपआ खौसे बिपिएफ दोलोखौनो खौसे मदद खालामबाय होननानै बिथाङा बुंथिया। दिनै आङो बिपिएफ हानजाजों थैस' थांस' मावलांसिगोन लोगो नांनानै थांनाय 27 जानुवारि अक्ट' खालाराव बर'फोरनि थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबिफोरनि गोजोनथाव नङा होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों। 14 नं चिरां दुवार बिटिसिनि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुङो दि बिथांनि देरहागोना रोखा आरो बिटिसिआव आरोबाव बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव फैगोना रोखा। 400निबो बारा आरो बिनि बादैबो 120 फेमिलिस दिनै इउपिपिएलनि मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनासङाब्लानो नारगारनानै बिथांमोना आगोलबोनानै बिपिएफ दलाव सामोल जाफैदों। एबार बयबो ज' जाजाय फैनानै इउपिपिएलनो भट होआ गासिबो बिपिएफनो भट होगोन होननानै गाव गावनि जातीय संगठनफ्रा दिनै सिद्धान्त लादों। गोलाव बोसोराव बेरेखा दोलोनि भट होनानै खुंग्रि ओनसोलाव जेबो मुलाम्फा जायाखै बेखौ एबाराव बिथाङा मावफुंनानै होगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रोङै बुंथिया। गासैबो जौगालु हाबाफारि मावफुंनायफोरा गासैबो बिपिएफ सरकारा मावफुंनायसो होननानै बिथाङा बुंथिया। रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनि मेल मिटिंफोराव जोबोरैनो आखाइ खबोन नाथाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनिफ्राय 10% भट मोना होननानै बिथाङा बुंथिया। बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो हानाय राजखान्थि दोलो गैया बेनिखायनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ रोखायै सोरखार दाफिनगोन आरो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय गासैबो जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिया। बिटिआर एकर्डआ मोनसे बियो सरकार आरो बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जानाय सुक्ति जायानो फैया सरकाराव बिपिएफआनो फैथों सोरबा एजिपिआनो फैथों कंग्रेसआनो फैथों बे मोनसे जोंनि ओनसोलाव मावनांगौनि मोनसे हाबाफारि बेखौ डेफिनेटलि मावगोन। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव इउपिपिएलनि बिबानगिरि फैलाजे बरगयारिया प्रेस मिट खुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां बरगयारिया भेरगावनि इउपिपिएलनि बिजाथिखौ देरहागोन होननानै आशाबादि। যে আমি ইউপিপিএল দলে আজিৰ দিনত অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে তো ফেৰগাঁও সমষ্টিত আমাৰ যেটো ইউপিপিএলৰ কেণ্ডিডেট এটো মানে জিকাটো আজিৰ দিনত 100% হৈ আছে। बिथाङा देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थिनि इउपिपिएल हानजानि मासे देरहानायनि सायाव गोख्रों इयुन बिबुंथि होदों। बे खोथाया रोखा जायो नैबे बिबुंथिनिफ्राय अदालगुरि जिल्लायाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजा मोन 10 मासिफोरनि गेजेराव मोन 7 मासिफोरावनो देरहानो हागोन होननानै बिथाङा आशाबादि। আৰু টোটেল আমাৰ যেটো ওদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে 10টা সিট আছে 10টা সিটৰে আমি 7টা বা মানে 7+ এইখিনি সিটত জিকিবলৈ গৈ আছো। बाक्सा जिल्लानि मोन 11 समष्टिफोराव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो गासै मासिफोरावनो देरहागोन होननानै बरगयारि बिथाङा बिसायख'थियारि फर्मुला बाहायनायखौ रोखा नुनो मोननाय जादों। दा গতিকে আমাৰ যেটো বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্ট এই বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্টত আমাৰ 11টা সমষ্টি আছে। আজিৰ দিনত ক'ব গ'লে মানে বিপিএফ দলে কোনটো সিটত জিকিব আমি হেতু আজিৰ দিনৰ মানে দেখাই পোৱা নাই। चिरां जिल्लानि मोन 7 मासिफोर आरो क'क्राझार जिल्लानि मोन 12नि मादाव मोन 6 मासिफोराव इउपिपिएल हानजायानो देरहानायनि मिजिं दं होननानै बरगयारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिबावदों। কিন্তু আজিৰ दिনত আমি চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ 7টা সমষ্টিতে জিকিবলৈ গৈ আছো। ঠিক তেনেকৈ এটো কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ যেটো 12টা সমষ্টি আছে এই 12টা সমষ্টিৰে আমি আজি মানে 6টা সমষ্টিতে জিকিবলৈ গৈ আছো। बावैसो सिगां सांसद नबकुमार सरनिया इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव इसिङारि सोमोन्दो दङ होननाय खोथाया थारलायै नंखाय होननानै फैलाजे बरगयारि बिथाङा रोखा फोरमायथिनानै होदों। तो আজিৰ दिনত बिपिएफ दलेও
আৰু ঠিক তেনেকৈ হীৰা চৰণীয়ায়ো মানে ইউপিপিএল দলক বিজেপিৰ লগত গোপন বুজাবুজিৰ কথা কৈ আহিছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানে এতিয়া বুজাবুজিটো আমাৰ বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ লগতহে আছিলে কাৰণ একেদৰে সিটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ হীৰা চৰণীয়া ডাঙৰীয়াও যে ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ লগত গোপন বুজাবুজিৰ কথা কৈছে এইটো মানে মিছা অভিযোগ বাক্সাৰ উপহনিफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां All Adivasi Students Association of Assamनि बानजायनायाव बुहुमनां आदिबासि सानजों लोब्बा लाखिनानै हानजा सरनाय हाबाफारि सामलायदों All Adivasi Students Association of Assamनि बानजायनायाव बुहुमनां आदिबासि सान फालिनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै सुबुं गौमाजों गोलाव हानजा सरनाय हाबाफारि सामलायदों बे हानजा सरनाय हाबाफारिखौ दालवाबारि पाथर लाइननिफ्राय जागायनानै मागुरबारि साहा बागानसिम नो एसटी नो भट वी वान एसटी आदिबासि जिंदाबाद बीजेपी सरकार हाय हाय बायदि बायदि स्लोगान होनानै हानजा सरदो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों ছাত্ৰ সংঘৰ নেতৃত্বত কোকৰাঝাৰত আদিবাসী দিৱস পালন কৰিছোঁ আজি পৃথিৱীত গোটেই ৱৰ্ল্ডত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল আজি গোটেই ৱৰ্ল্ডত ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহে আজিৰ দিনটো পালন কৰিছে আৰু আমিও আজি কোকৰাঝাৰত পালন কৰিছোঁ আশাৰ নেতৃত্বত আৰু যি ইউএনও যিখিনি ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহে পাব লাগে সেই কথাকে আজি আমি উপস্থাপন কৰিব খুজিছোঁ আৰু বিশেষকৈ অসমত যিসকল আদিবাসীসকল আছে তেখেতসকলে আজি পলিটিকেল ৰাইটছৰ পৰা তেওঁলোকে কালচাৰেল ৰাইটছৰ পৰা তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा गोनां मिरु आसानि आफादगिरि मानगोनां स्टेफेन लाक्रा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो दि बिथांमोननि मोननांगौ मोनथाय एसटी मोनथायखौ होनो नांगौ सरकारा যদি আদিবাসীসকলক ইয়াত ট্ৰাইবেলকৰণ কৰা হয় শিডিউলিং কৰা হয় কোনো ট্ৰাইবেলৰো আপত্তি নাথাকিব কিন্তু এইটো চৰকাৰে বিশেষ জটিলতা কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে আজি আমি জনজাতিকৰণ পোৱা নাই গতিকে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ নামত যাতে আমাক ভোট বেংক ৰূপে ব্যৱহাৰ নকৰে হোৱা নাই গতিকে আজি এই বিশ্ব দিৱসক 9 আগষ্ট আমি ইউএনৰ দ্বাৰা যি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দিন বিশ্ব আদিবাসী দিৱস আমি এইটোৱে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে बागानाव साहा बिलाइ खानाय मुजिरा मावग्राफोरनो सानसेयाव 350 रां खरै होनांगोन होननानै सरकारनिसिम खावलायदों যে অসমৰ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা আদায় কৰিব লাগে তেওঁলোকক চাহ বাগানৰ যিহেতু বিশেষ তেওঁলোকে চাহ বাগান এৰিয়াতো থাকে বা ফৰেষ্ট অঞ্চলত থাকে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ হিচাপে তেওঁলোকৰ মাটি পাট্টা আদায় দিব লাগে গতিকে এই বিজেপি চৰকাৰে যিহেতু তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টত আছিল এছটি দিম বুলি কিন্তু তেওঁলোকে আজি নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই গতিকে আজিৰ দিনত বিশ্ব আদিবাসী দিনত অল ইণ্ডিজিনিয়াছ ডেত আমি এই বিজেপি চৰকাৰক গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যাতে নাটকবাজি আৰু নচলে তেওঁলোকে কমিটমেণ্ট দিছিল এই কমিটমেণ্ট পূৰা কৰিব লাগে আৰু আদিবাসীসকলক অসমত জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে এক্সিষ্টিং बीजेपी सरकारा खोथा होनानै खोथा लाखिनो हायाखै होननानै आसाया सोंखारिदों फैगौ एसेम्बलि बिसायख'थियाव मोननांगौ मोनथायफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला भट होनाय जानाय नङा होननानै गोरायै बुंथियो बिथां आफादगिरिया গতিকে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ নামত যাতে আমাক ভোট বেংক ৰূপে ব্যৱহাৰ নকৰে আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য আমি প্ৰাপ্য খুজিছোঁ আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ খুজিছোঁ আমি কোনো ভিক মাঙা নাই আমি কোনো মানে দান মাঙা নাই আৰু বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে দান অনুদান দিছে তেওঁলোকে মানে ইলেকশ্যনৰ ভোট পাবলৈ বাগানত 2,500 টকা দিছে তেওঁলোকে মোবাইল দিছে তেওঁলোকে চাইকেল দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে হাজিৰাটো বঢ়োৱা নাই গতিকে কিয় আজি চাহ বাগানত 350 টকা দিব পৰা নাই যিটো বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি গতিকে আজি ক'ব খুজিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু এই যে ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ ডেত আমি ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ প্ৰাপ্য বিজেপি চৰকাৰে আমাক দিব লাগিব চাহ বাগানত 350 টকা দিব লাগিব আমাক মাটিৰ পট্টা দিব লাগিব চাহ বাগানত আৰু ফৰেষ্ট অঞ্চলত আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাক জনজাতিকৰণটো কৰিবই লাগিব क'क्राझारनिफ्राय बिनुजन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों